Sisi tukora ni nimero mugwitu obutereze tawuni mwana muzoja kwitangu ni trade order bakira kwa ibintu hano muri babyo ndabiri nyanyo ubutunguru katorize gahi somwe abantu babinga twagenda kurugaho somwe nizo twasara mu katwe mu cooperation muri batwazo nakwisi twazamu ndeze birukuru abantu bamaduka ba complaining aburizo mbese bambatu batetombu itera ibintu bababuza abantu babara ukubata batunde ibintu cheaply no kusura ngebyo mwene so we have to come in and assist them so niyo operation ituro ndaba wagira no kuyona deta uniona mwene we are covering the whole city ni bagamba ngo batware ibintu mbutare ubutare ubugazetted na no mutuzungu ahonga araho gatari nikakorwa mukaga binene myanya urabikona hatu no rakashatu ari yakatari katete no rakatano bona butore buru ninga bafure imidara bafuna amazu bapanyise batundira mu bintu byabo kunga barwahanguye abakutekera refaro nabo noreba n'ubucafu bahirwaro abakamabiro baturemba tuyetombu itera even the community around has been complaining babingaho bakwata abagira batabagarukaho rukaho hati nyecha kare bagarukaho so they have been engaging us on high that sick games so industry muri zobere twateka mu kigwete sinzugu ni making aswangu ayibaraze kurigira umukoti Christmas yaba umhome ayibaraze kugira Christmas ya newe nsaba nabo bari fomingire Gasha kwa Senyo Mo Gideon.